asante mantemo ye kwa kugina Kumawu no manfo bia wadwo Kumawu ene Adom Kasee atwetwe nkomo no twese afempini ni dunkru ne emu no ena Ghana mampanyini ehye bo se obehwe ne ne ebofokwansi ni enum achiripo 5.2 kilometers kwan no watumi aye ewo Kumawu na besi ne afa de frase ekoso no muhunu se ni nyina aye Kumawu Bye-Election ebe koso na aban pese seat no waje ede MPP fo nti no mugina so anadwo awia wo mo egu akwan ema wo no ni October busumi ni mu ewo mfimpinu eni dunkru mu eno sofo hwa kwantempon hu nsam so owura kwasi amuakwata ehye Kumawu adehye bose sika ode beye wona kwan no aye ready a ohwe ni mu se dwum busumi ni mu ewo mfimpinu na duenu mu de na omadi hu dwuma awie ena manu so bi emama mpanyin na danko akufo arumpo ede aso bebo fom afei ena contractor ede ne mfidie akwakogu kwan no so a wasase ye adwuma owe kwan a Kumawu a nokre ne se enye papa photos ene efa pii wo a kota eni so ohwe mfimpinu ene adue no aba wo to yini mu a MPP amanyiko ni ma onya no Kumawu no eso etiba fom adehie bi oho e kire se MPP amanyiko ni hu abom se anhwa na Bye-Election ebe koso no madi ntwo enu nti ena amanne contractor akọ ekwan so se wo ye no MPP for the machines begu kuremu abetwa ahomam se omo be ye kwan na mayen akufo adu ewi ni aba ni wieye no omo fa machines no one ehwa no ma befa one ehwa no ma befa one bia 2 weeks no ma be page one no omo de ko omo de sa twi machines ni nyina firi kurei mu migidi se Bye-Election no so ka ho eno so nka ho anka yenye ni gidigidi ka be hu ze mfidie na ba 1 migidi se Bye-Election e wo so ntina ya ha se yenye gidigidi akufo adu akasa kra betwa mamu a ed machines be go run about isu omo ko ya de che na machines ni nyina akọ omo de abegu alo o pa me ento abanu wi etu wi omo nyina omo beso machine akọ but o free mu nti de beto aba be yifufo nda ma se omo beto aba be yifufo nti ese omo keka omo no be bibisa se omo gusu ne pa na se etimi aye dai ato ama wo mu nti amine se ewo no ho nsusan so ne yehu ne nei no free se obetena so nye ne lesson na ye be ye no enti na mo di mirika omo ba be nanso MPP amanyiko na kire se ekwan ya mprempre omo ye no ene Bye-Election no eni twa kan bia owura amakwata ejina mu Bye-Election will not move our government, our party to go and start development project. Procurement will take not less than 6 to 8 weeks to do. So the fact that you have a contract, there's a contractor, and the contract has been signed and all, within these 2.5 weeks means that it has been done already. Okay. Ansane say obewie Kumawu kwantempon no bebre nu a ena omadwene yom ntanta ewo aban no mpo anamu a wotu ese ode besiesie Kumawu abato mpeso aso amane boy na ya ojima edifi asante mantemu Kumawu